Mamlakat tarafından sizge mıntık gumanitarlık jardam geldi. Koçuga çıkmasdan, bala çakanı sanitarlık emesini karap koçuga çıkarmasdan. Ulan cep video Rahmat Allah. Yurtimiz, elimiz tinch olsun. Kalksa birinci aylık kötülerine gidiyor. Faiz aylık birinci hafta Birinci akşam kadar ayda maşne. Altı da bir şey. Altı verek. Ellik kilo. Liga gitmesin. Liga gitmesin. Cengen familyamız gibi olacak ya. Ha? Familyamız. Чындыгы аз камсыз болгон жакыр үй бүлөлөргө анан убактылуу иштеген мисалы ошол кафеде иштеген же болбосо базарда араба түрткөн жарандар бар, анын ичинде жалгыз бойлор, улуу ата мекендик согуштун катышуучулары бар, кароосуз калган жалгыз бой энелерге, жетим, жарым жетим, чындыгы муктаж үй бүлөлөргө комиссиянын чечими менен ар бир айыл өкмөттүн комиссиясынын чечими менен алып тизмени ошолордун негизинде айыл өкмөттөргө таркатып бердик.